Nama asli, Dek? Lia, Pak. Lia? Kamelia. Oke. Umur? Umur ya tidak ada yang tahu, Pak. Dek Lia gitu malah guyon loh. Gak kita umurmu piro? 22, Pak. Wah, enak-enak. Dua-dua ki semokot, semedot. Iya, Pak. Ora, Dek, maksudku karo aku ya kacek setahun. Aku lo 23 sebelum Masehi. Sampean ki single ya, Dek? Isik gadis ngono lho maksudmu. Gadis, Pak, tapi sudah tidak perawan. Ya wis ra apa-apa. Wong kuwi sing lagi ngetren saiki lho, Dek. Lah terus aku ki arep diapaan nih, Pak? Ya tak cokot.